laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه يثبكم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. واعلموا أن مشكلة الهجرة إلى أوروبا أصبحت مشكلة خطيرة على بلدنا غينيا، ولا يخفى خطر الهجرة على أحد عنده أدنى تفكير وما ينتج عنها من فتن وإهانة وسجن وغرق في المياه والبحار. وإذا فكرنا مليا بضمير يقظ نجد في أبنائنا تقصيرا كبيرا في الإيمان واليقين بالله تعالى. أولم يعلموا أن الرزق بيد الله وحده؟ وتجد فيهم عدم الثقة ببلدهم. وقد قال حكيم: بلادي وإن جارت علي عزيزة وإخوتي وإن ظلموا علي كرام. وقد ظن بعض الناس أن كل الخير بيد أوروبا، نعم، ولكن نسوا أن البلد الذي يتهربون منه أخصب وأنفع وأسهل لهم للحصول على المال لو أخذوا بأسباب تحصيل المال أو العلم. وكم من ثري من بيننا هنا لم يتجاوزوا حدود بلدنا، وهم أفضل حالا ممن أمضى سنين عددا في أوروبا ضائعا ذليلا لا قيمة له ولا وزن، مقيما بلا إقامة شرعية. إن الهجرة انتقال من بلد الأصل إلى بلد آخر للمحافظة على الدين ولطلب رزق أو علم. وإذا كانت لهذه الأغراض فهي لا شك جائزة. قال شاعر: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وفي الأسفار 5 فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. itojen tabitani Allah subhanahu wa ta'ala on taguro tagoje makko den fu on ne iribe fu kadi nemaji makko ilannata. Ire seyditi ala reweteɗo e gonga suwona kanko Allahu subhanahu wa ta'ala, ko kanko tu woni reweteɗo alama o kafi e dewal. Ire seyditi kadi jiyaɗo makko Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ko jiyaɗo Allah, mana ko rewowo Allah, ko nelaɗo makko e tagore nden fof ka jinnaji e ka yimɓe, ko kanko woni sakkitiɗo e nelaɓe ɓen. Kala rewɗo Allah subhanahu wa ta'ala tayna lawol ngol o shar'innongol o alaka o fontoya juuɗe yawmal qiyama o inna yo Allah yuɓmo. Waɗi noon Allah subhanahu wa ta'ala o yeetiken: qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Si tawi ko gonga Allah subhanahu wa ta'ala yiɗo gonga, o yiɗo yiɗi Allah, ara o yusra e ɓawo annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, waɗon yamiroje makko ɗen, accon haɗoje makko ɗen. Si tawi ko gonga hiɗon gonɗini Allah, ɗum gonɗi ñalade sakkitino. haray ko ɗum woni seeditagol anna Muhammadan rasulullah, ko ɗoftagol mo ko yamiri kon, acca ko haɗi kon, rewira Allah ko o shar'ini kon. hara rewirali Allah hunde nde o shar'inano kanko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Jaaɓe Allah, waɗi kon fof waray ko wasonirten kon fof koko hulugol Allah subhanahu wa ta'ala. wanno kala ka kulol Allah woni e hunde, nden hunde ɗon nde moƴƴa ne laɓe. kala ka kulol Allah sorti e hunde, nden hunde ɗon ne kaanayi nde bona.
hulen Allah subhanahu wa ta'ala ɗoftoɗenmo on saati o yoɓay en kala golleji ɗi golluɗen waɗi noon jomiraɗo on subhanahu wa ta'ala o dal kalqur'an makko ka suratu hajj o wi wala yansuranna allahu man yansuru allahu wallay dariɓe hino walla dina makko ka Allah na o lowɗo si goɗɗo wallamo kono himo waɗi ga ko andirta ko hombo woni wallowomo himo shar'ini shariyaji ko hombo daroto fiino yimɓe ɓen gollitira ɗin shariyaji tawa ɗum heddoto ka hoore leydi ɗo yejjitaka ha yimɓe fof jokka mbeleɗe mum himo haɗi haɗoje ko homɓe daroto walla yimɓe ɓen ɓe faama ɗen haɗoje walla ɓe no ɓe rentora ɗen haɗoje ko tawata hino metta Allah subhanahu wa ta'ala haray ko ɓen daraniɓe ɗum ɗon ma walloɓe daraniɓe ɗum ɗon ɓe ma mahoɓe cuuɗi kaw rewe ma mahoɓe duɗe ka dina jange mana kala darnde nde dariɗa fi wallugol kaɗo dina ko ɗum woni wallugol Allah subhanahu wa ta'ala hina e bange goo wallirtem waɗi noon ko kanko arsikata en kanko arsikatake ko kanko ñamminta en enen hay fus enen ala ko jonnenmo sina so o ñammini en yettumo ko ɗum ɗo woni ko ɗaɓɓire haray Allah subhanahu wa ta'ala wi o wallay yimɓe wonɓe moye wallude ɓen ko ɗum woni walloɓe diina kamɓen waɗi noon Allah subhanahu wa ta'ala mo sifori ko dolnuɗo mana doole makko ɗen no fooli hunde kala ko o fooluɗo kadi goto dartata ko o sifi noon ɓe yimɓe ɓe o wallata ko homɓe woni ɓe wonɓe moye wallude ɓe o foti wallugol kanko kadi o wi alladina immakkannahum fil ard aqamu ssalah ko ɓen ɓe anda simen jonniɓe hoyende ka leydi mana hino weeti ɓandu ma ndu no selli weeti hiɗa mari ko ittirakoje weeti hay fuy nangama ana haqqille maɗen no deeƴi ko ɗum wiyete heɓugol newende ka hoore leydi na wedema ko wongol tun neɗɗo wonɗo ala ko o sanni na ɗum ɗon neraɗo maki sallallahu alaihi wasallam kala weetuɗo e moɗon tawi ɓandu makko no selli ɗay himo hisi ka ɓeygure makko o ala toon nawnuɓe tawata o wawata yaltude o accaɓe himo ɓandu makko no hisi ɓeygure makko nden no hisi himo mari ko ñaama ngal ñallal makko ɗon haray no wayi wasi tawi jawle adna Allah fof muɓirama jonna wa ka annama hizat lahu dunya bi hazafiriha hakaza qala alayhi salatu wassalam haray noon Allah subhanahu wa ta'ala ko ɓen ɓe anda simen jonniɓe newende ka hoore leydi ɓe hokkiɓe moyen e hoore no ɓe wurra hoore leydi ndin aqamu salah hara ɓe daranto ɗe ɗo julɗe ɗe Allahu shar'ini tawa ɗum no e haqqille maɓɓe si ɓe yalti ka subaka ɓe heɓɓari fi fana ɓe heɓɓari fi alasara ɓe ala accude ɗe ɗo julɗe fuutoɓe hay ka jama naafi kamɓe ronkaɗe juulude few ko ɗum waɗi neɗɗo maƴƴo gooto kanko ɓiyenomo salligoya toujours aɗo hewtude julde nden goɗɗo landimo fii honɗum an mi yiya ñande woyɗa salligoya ka juulirde aɗo hay sallijo on noddinde o wi salli ko waɗana ko jaabi o wi salli ko waɗana ko fi welsindiɓɓen amma neɗɗo wattan ɗo ila hunde salli no noddinaramo ka juulirde donc haray ko ɗum woni neɗɗo on Allah subhanahu wa ta'ala wi ko ɓen simen newinaniɓe aqamu salah ɓe fijirta fi julde watawu zakat so Allah arsikiɓe jawle ɓe ittay zakka jawle ɗen wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar ɓe yamiray ko moƴƴi si accama ɓe haɗay ko boni si tawi faggitama mana hiɗa andi ɗum ɗo koko moƴƴini ko haɗi yimɓe ɓen waɗa ko ɓay ɓe anda koko moƴƴi a andintinayi ɗum ɗo koko moƴƴi Allahu e nelaɗon no foti baraje mum ko ɗuuɗi anditina yimɓe ɓen ha ɗum wurita hakkude yimɓe ɓen sa tawi ko boni no faggite wajora yimɓe ɓe ñeñal andinaɓe ɗum ɗo koko boni mo waɗi ɗum ɗo Allah no kambiye mum nelaɗo no kambiye mum wonde no faggitino ɗum ɗo no waddanimo lette no gasa yimɓe ɓen accita fi ɗum ɗon faden nde ɗo feddeji no woodi ka hoore leydi ɗo haray yimɓe ɓen no e jam sayi no woodi yamirayɓe ko moƴƴi haɗa ko boni kono sayi fof jooɗike hay goto wowlanta ɓen hay ɓeygure mum nden na fi ka yalta ka yaasi wowla haray ɗum ɗo yimɓe habbito haray ko hulɓini si tawi ɓe tuubalɓe rutti ka Allah subhanahu wa ta'ala o wi walillahi aqibatul umur ko Allah jeyi sakkitode fiyakuji ɗin fof kala hunde ko Allah subhanahu wa ta'ala andi sakkitode mum ko kanko jeyi wa'lamu anna mushkilata al hijra ko ɓe faala yewde ka hutba kon ko fi egguru wi ko sukaɓe men woni eggude hande iwa ka leyɗe meɗen fof no wi hande wuuro iwo ka leyɗe porto
o wi anden o muskila eggugol iwa ka meɗen ga doga yara Europe ɗum wonti hande muskila hulɓiniɗo e dow leydi men ndi gina ɗo waɗi noon hay goto tan ƴinaki no ɓanti leydi meɗen ndin ɗo sina sukaɓe si tawi ɓen ɗon fof haqqille ɗen fof woni fi dogudu an a yejjitiɓe ɓe dogata ka mum ɓe gollu ko ɗum waɗi si dogaka maɓɓe no gasa si tawi no sukaɓe ɓen fof kañum kadi darinoke ɓe waɗi darnde wotere mo kala woodi ko golli e leydi ndi sottayno kono si goto ɓe ñobbi juuɗe mum ɗen wonɓe kaceyi ɓe jooɗike ka kafeji ma ka place ji jani ma ka damu tappetega ɗum an wiya saare nden no satti haray ɗa jeeya e an e sattinɗo saare nden saabu a ñaamay a yaray a waaloto a holtay si tawi a yanganaki hoore ma no heɓira ɗum ɗo haray koye hoore woɓɓe woni ko waaliɗa ko il faut wakkilanoɗa hoore ma ɗum yowoɗa e hoore woɓɓe ka yowiɗa noon e hoore goɗɗo wa ɓeydanima dongal haray ko foti yowade e hoore goɗɗo ha ñande gayni o ko janngo waw wonɗo e janngude oɗo yo wallite o fawo e yimɓe ha ñande o gayni janngude gira ɗon o darana hoore makko kankadi konno wurirta kono si tawi dugale leydi ndin ganda koye juuɗe maɓɓe leydi ndin duwawi wonde golle en ɗon fof haqqille maɓɓe ɗe woni e dogugol yalta ko ɗum o wi haray ɗum ɗo woni muskila molanaɗo wonande leydi meɗen ndi haray ɗum ɗo noon asbaha shay'un malmusa haray hande ko hunde wonde e kene to tentini noon sa wattani laayi ko leyɗe arabu ɗo koye sukaɓe woni dogdeya toon hakkunde wonɓe e mayde ka sara e wonɓe e mayde ka ndiyam e jooɗiɓe kacca e ronkuno feƴƴira hara a susta sina a susata landade mana woɓɓe ɓe a yiyataɓe sikka ɓeeɗo ko tere lagine yuri bonino goɗɗo few sina a yiw ɗum ɗon sina goɗɗo wawi goɗɗo wolanma henantama to hulɓini ha wala yahfa hataro hijra o wi suuɗaki hulɓinagol ndu egguruɗo ala ahadin hay goto inda adna tafkir man indahu adna tafkir haray marɗo miijo ko fanɗi wo ɗum ɗo suuɗake makko wama yuntiju anha min fitani wa ihana e piiji ko yaltata e egguru sukaɓeɓen nana dogugol sukaɓeɓen harayno e muɗum fitinaji woni tampereji aduna e hoyde ko ɓe hoynete e juuɗe yimɓe janamɓe ala no piyaɓe no lettiraɓe ɗon ka e heege fiyoɓe may tun hisuɗo wo ko si Allah hisinima wa sijinin wa gharaqin fil miyah wal abhar e ko ɓe wona naadede kasoji ɓe soke e ko ɓe woni e yoolade bahruji ɗum ɗon hino reena hande fof hino reeni wa iza fakkarna maliyan bi damirin yaqidin fi abna'ina najidu fi abna'ina taqsiran kabiran fi l-imani billahi wal yaqin haray wosen taskike e miijitori ke ɓerɗe finuɗe en taway sukaaɓe men ɓen hannde hiɓe raɓɓinɗinade moolanande teren ka gonɗingol Allah subhanahu wa taala e ka hoolagol Allah subhanahu wa taala e ɓeeɗo sukaaɓe kamɓe ɓe yejjiti arsike koye juuɗe Allah woni wa tajidu fihim adamu siqati bi baladihim ta taw sukaaɓe hannde ɓe hay gooto sukaaɓe ɓen serti sukaaɓe Afrique ɓen fof fayda tentini ka meɗen ɗo yehi haa ɓe tawi ɓe hoolaaki leyɗe maɓɓe ɗen neɗɗo gooto kan hakimu gooto wi'uno kanko o wi biladi way jarata alayhi azizatu ɓeeɗo o wi kanko leydi andin hay sindi tooñilan hina indi teddi am wan noon koye mayri mi heɓa koye mayri mi jibina koye mayri mi jandi wa ihwani wa in zalamu alayya kiram siɓɓe am ɓe mi jeydaka leydi am wotiri ɓen hayso ɓe tooñilan min mi tawa hiɓe teddi kam ɓeeɗo kamɓe hiɓe jinganno leyɗe maɓɓe ɗen nelaɗo sallallahu alih w sallam nde ɓe feri makka ko heferaɓe ɓittiniɓe ɗon haa ko ɓe eggata makka ɓe ya madina koye leydi arabule ɓe woni eggude ha leydi arab ɗum ɗon fof hannde wontino pays gooto kono ɓay ɓe yalti haa ɓe acciti saare makka nden ɓe yeƴƴitino ɓe ndaari makka ɓe inni wallahi ko anndi leydi makka ɗo ɓuri teddulle leɗɗen fof kam ɓura yiɗede kam si tawno naa ko yimɓe am ɓen ɓittininmi ko mi yaltatano e ma ɗum ɗo holli gooto ɓe kaw heɓa ɗon kaw jeeya ɗon haray ndi leydi ɗon koye ndi waɗu batte makko o yiɗandi moƴƴo wa qad zanna badu nnasi anna kulla alhayre bi yadi europa aray buyi no waɗa haqqille mum haray moƴƴere fof heɓata ko hannde sina e juuɗe Europe ko ɗum loowa ɗum no jeeya e gasul fikri ko Europe ɓen ɓen loowi ka meɗen argol fuuyina haqqillaji sukaaɓe men duwanoɓe gollude ɓanta leydi ndi
fuyina haqqillaji maɓɓe ɗin tawa ko ɓe mari fo ko ɓe ƴettero ko puynan ɗam ko imma gamol ma imma football ko ɗum ɗo tun ɓe ƴetti ɓe lowi haqqille maɓɓe haa ɓe jooni ɗum ɗon holli ɓe wondema moƴƴere fof ko Europe jogii kala ko ɓena ɓen ɗon haray moƴƴere heɓata koye mum ɗum ko ɗayere noon walakin nasu anna albalada allazi yataharrabuna min ahsabu anfa buye maɓɓe no yejjiti leyɗe ɗe ɓe woni eggude mum ɓe yaha ɓe ɗaɓɓoya ka ɓe ñofo e bafaji wala yaasi yangol no tappa ɓe yejjitindi leydi maɓɓe ɗo ino ɓuri hecciɗude no ɓuri labeede leyɗe ka ɓe fokkitito wa asalu lahum lil husuli ala al mal si tawno en jaɓino gollude ka leyɗe men ko ka jawdi ɓuri welde heɓude edi to wan noon ɓen toon no miiji hannde ko honto ɓe hoɗata ɓe miiji ko honto ɓe yaltata ɓe waɗoya usine ji ɓe miiji leydi maɓɓe ndin heewi tew ala e nokku kaɓe memmino joni noon enen marɓe ka memmino oɓen hiɗen dogude ya tawtiyaɓe toon kadi ɓurta faadude ko ɗum waɗi hannde memminanɗe maɓɓe kala faalaɗo jawdi mum yaaji o hewta e kamɓen ga waɗa entreprise mum koyɓa gaw ɗaɓɓatike kamɓe ɓe anndi ko gaw ɗaɓɓirde nden enen hiɗe yii gana ɗaɓɓirde ɗen dogude yaka ma laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal law ahadu bi asbabi tahsili lmali aw il ilm kono ko si tawno sukaɓe ɗaɓɓino sababuji no jawdi ɗaɓɓirteno ma gandal mawti wakkilo ɗaɓɓa gandal kono no jeeya ko tampini sukaɓe hannde hay goto wakkilaki tampude fi ɗaɓɓere gandal tawi noon ko ɗum ɗon woni ko yaltinta leydi itta ndi e majjere naɓa ndi itta ɓe ni ɓe nawa ɓe ka henti gandal no si ama gandal ɗon tiili aka ko ma gandal diina tun no anda kam kala ko goɗɗo jangi so wattorali to diina kam arayno way so janggali hay hunde wanno haray koko naftoro kanko e ɓanndu makko kadna ɗo ɗaɓɓo ɗaɓɓani fi no hotira hakkude makko Allah subhanahu wa taala kono ko bange gande ɗen fof yiwɗe joni sukaɓɓen ɓe amani ɗum ɗo few tawa noon ɓeɓe ɓe yiyata haray ɓe famani place ji maɓɓe fof ko wakkili ɓe jangi tampi ha hewti ka hewti ɗon si ɓe hewti ɗon ɓe fina tum ɓe tawi ɓe on nokku ɗon ko tampere ɓe rewi e mum ha ɓe hewti ɗon anke ɗa wakkilo to rewa e laawi ka ɓen ɗo rewi ɗon gandal ha hande a yiyaali ɗaɓɓuɗo gandal o ɗoyni o hawri e newe nder ɓen ko ɗaɓɓi gandal ko a yiyata e histoire gandirɓe ɓen fof si tawi kadi ko jooma jawdi landiɗa on to rewi o koso ni ha heɓi ko ta sikko aray kanka ɗo fintu o tawi mo danni ɗi e tasiji mahimo doginde ɗe o tooƴe alandi kamo ka o rewi ton o yettomo fofika ka ɗuuɗi an kadi a wakkilo to tampere nde ha Allah subhanahu wa taala simo haajamma ka wonɗa o e leydi ndin o arsi guete si tawi o haajananoma hay hewtoyɗa hontote honti yiya e wura ton ha kono artay kadi ko pauvre sabu Allah subhanahu wa taala hoddirananomo heɓugol jawdi haray fof kullum biyadillah haray o yimɓe wi mi heewi wonɓe ka leydi men ɗo taw ɓe seenaki e nokku tawa Allah no udditi arsigueji maɓɓe piiji maɓɓe fof no huntiɗo haray ɓe ɓuri moƴƴude alhaali neɗɗo wurɗo Europe to ino ɓittina si golli kon feccere nden ɓe ñaama ɗum toon e affaire sociaux ji ka leydi maɓɓe to on kun kokkun kun on ti heddorta kun tawa yonatamo kanko e ɓeygure makko himo hoyna himo tampina himo ɓittina hinaka bangal diina hinaka bangal gurdam woni moye marsirde muqiman bila iqamati shar'iyya hara woɓɓe ɓen no woni ton koye hoore na e hoore sharia jooɗi toon mana ɓe ala kaydi no ɓe wonir toon noon ko suuɗagol yaaɗa suuɗo yaaɗa inna al hijrata intiqalu min baladi l asli ila baladin ahar ko wiyete hijra kon wiyete hijra wiyete immigration haray ko iwgol e leydi muɗum ka jeeyaɗo yaa e leydi goo fii hon ɗum sabu piiji tati si tawi koko newna ko fii iɗa ala wadde diina kam no haaniri noon ka leydi ma iɗa ɓittinana yaha ɗaɓɓoya ka rewa Allah nokku goo kaɓi a ɓittinaka wano nelaɗo en seenorno e makka e madina noon ɗum ko hijra goo ma ɗum iɗa ala nguure buy ka leydi ma iɗa tañ ino woodi ka tañƴiniɗa ka koya nguure ɓuri ɗon yaha toon masina ɗum gandal ngal falɗa ngal ala ka leydi ma ka jaaɗa ɗon egga yaha e ndin leydi ɗon fi ɗaɓɓoygol gandal o wi sikke ala ɗiɗo tati noon hino newna si tawi on ti yaari no haani yaarude no hino newna hay goto harminta yewgol ɗaɓɓoya nguure e leydi goɗɗo ma ɗaɓɓoya gandal e leydi goɗɗo ma yaha fii diina e leydi goɗɗo ella ala e mum kono koye onti rew e laawol sarɗinagol ngol haranayi onti weɓi hoore mum e ka halkoto rowi fa ida kanat li hadi l agrab si tawi ko neɗɗon yahani kon ko sabu ɗiɗo piiji fa yala shakka jaiza haray ɗum ɗon sikke ala ndu yaadu makko ɗon hino dagi o waɗi shairu goto o wi tagarrab an il awtani fi talabi l ula o wi yahu yalta ka leydi ma yaha e leyɗe goo ndaara sa heɓay towal seeɗa mana sa heɓay ɓantagol
وفي الأسفار 5 فوائد ويسابنون وياسيجي إنه ماري نفوريجي جوي تفرج هم بوغو ستايدا وندنو سونو ميجوجي دورتودي no gasa mijo gon duytoyto mana himmendiji di dum no duy mana wayas wongol no duytane himmendiji dum ko go wakti sabu maisha no gasa yaha kadi faggitoda to ngure heba ngure burdo yaajude ka wonnoda do wa ilmin mala ko ya gandal wa adabin enediji wasufati maji din hebo ya kadi wondi be teddube buribe wonduno da kalidi maben dido foko naforeji wonde wayasiji di koronayo dum don dunye aya wayasima on e laawol gol tawata na shar'inangol webitana horema tampere bitter illa innahu la budda lil hijrati min iddatin wa idad hatta la yadi'a man yusafir fi as-sahra'i al-qahila aw al-miyah al-'arima aw yudayya man ya'uluhu من أولاد وأزواج قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اسما أن يضيع بمن يعود وي wonde kala wi dido wayasiji say ko dido pijitati no dagani neddo ka wayasa o wi kono neddo on haray fere ala o hebulano fiyadu makko dum hattirde hebulagol ina jettorgol tun ni wi amido yahude do ya wakkilo e Allah adabbay taw sababuji din e burane la do Muhammad sallallahu alaihi wasallam kono be ferayno be yo Makka be yo Madina be hebulino fop be dabbi wondido dum ko Abubakar Siddiq mo be wayasita be dabbi hollo be lawolo be dabbi kadi njoba be dabbi mbadda teriji didi be hebuli fo ha timmi sibe fokkitino donc dum do jogagol wadugo sababuji din dum ittata ko awakkilido Allah subhanahu wa ta'ala na ya wi mimmi do wakkilore Allah yalta e jungo mewo Allah subhanahu wa ta'ala ha yawbe hajjube wi watazawwadu ko yoboto yobe fa inna khayra zadi taqwa ko buno mujjude njoba ko kulol Allah subhanahu wa ta'ala ko na yarun ko yobaade kadi ko nyamoyta tonkon yaha wona dongal e hore yimbe dum dole ko fokkitube hajju wayasu burdo mujjude wayasiji di neddo wayasita na itti e sikke kan wayasi goddo go ta yaltu amara ko yoba transport e ko nyama ka lawol ha yeba wonki maki hara ko woni sabu hatta la yadi'a man yusafir ko onti hebu lorto ko fiwata onti yahu yebo yo kaburure kanko neddo wayaso won e di saharaji yorudi ka hakkunde ko beta saral kubra do ka yawtuda mali bama ko do hakkunde don e Niger hakkunde don e Algeria hakkunde don e Libya ko sahara ayaha e balde bati ara yi ali lekku ay ali ndiyan ay ali ay hunde ko njaare ngi tuwoni ko yata ko ber ko yobi da won da haji torde sa yoba kay fus ko don ti woni mayde yorirawa walegga wadi non hay fu ala ko dabbete on non sara fo no andi ko saral kubra wete awil miyahil arima ma on tigi ronka dabbude njoba ha inna joni no ukkade o do bahar mollode mun jane ya weba wonki mudu ender secondoji ma der minutaji taw ko we fure mun hocce ino yawno no wi ko dabbere ara ko fure makko woni ko hojjete wattinire no wattinirawo aray dum do kadi no hulbini si tawi sukabe wattinali nay mum madum buy e mabbe kadi no buy no wayasude ara no acciga beengu no acci bibbe on tigi ha yeba bi beengole mum gondi ga kumpondirta e mabbe jonnantabe bikkoy mum yebo harasi o wonno do no gasa wawayno ben do newdenedi e timmundi nedi mabbe ndi bona jande mabbe den bona nyamete mabbe bona hara ulla shay hay foni wokko ko goddo wallibe dun don kadi ko bakka to addanta neddon wadi no gila nyande resuda hebuda beewe bibbe haray nyamete ben don fu e koltu mabbe e kabe waloto do dum ko hore ma fawi an neddo resudo on nela don maki sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar isman an yudayya biman ya'ul arayna maki yoni goddo bakkat yoni goddo junubu nde o yebata be amduda dépense mabbe ko hore makko woni beedo ko anyamminta be ko yarnata be jokka haajuma accitabe be yebo do aray dum don tuyoni neddo bakkat haysimo juulude haysimo horude dum nafatamo fado artaado joni tibedo hakkeji mabbe din haray koy watta yila artire hakkilaji men din jaben islam on ardo en aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله المنان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله اعلموا أن الهجرة الغير الناظمية
مضارها أكثر من نفعها، وهي ظاهرة تخالف مبادئ ديننا التي تنهى عن تعريض المسلم نفسه للهلاك أو الإذلال. قال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للمؤمن أن يذل نفسه. وإن كثيرا من الآباء وأولياء أمور الشباب لا ينظرون إلى الهجرة إلا على أنها تجلب المال والرفاهية إلى الأسرة، ناسين أو متناسين أنها كثيرا ما تكون سببا في موت الأبناء عطشا أو غرقا في المياه أو في سجون المهجر، كما أنها تقضي على عقيدة الشباب وعلى عفة البنات وكرامتها، وهي أعز ما تملك المرأة في حياتها. يبتوجل انتبتني الله سبحانه وتعالى oɗo moƴƴiɗo e tagu makko ngu e seyditi ala raweteɗo e gonga sowona kanko tun alamo kaf eɗen seyditi nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko jeyaɗo Allah ko nelaɗo makko. yo Allah ɓeydu kisal makko yurmede makko oɗo annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam e kala ɓen jokkuɓe mo ñentini sunna makko ha ñande dangal dari. jiyaɓe Allah tedduɓe anden won eggugol yara e leyɗe woɓɓe harana egguru yuɓɓindu mana na organisindu wete gayri nidamiya hara ya rewa lawol on tino faala yewde kono na e hore lawol no wi'ira yo goɗɗo rew ha yaha non haray lorraji mum ɗin ko ɗum ɗon ɓuri nafoje kone mum. haray ɗi lorraji ɗon kadi ko feeñuɗi ɗum no lundi tugale l'islamu islamu woni e hoore muɗum nde. ɗe tugale islamu ɗanɗa hiɗe haɗa yo neɗɗo on julɗo on wata yo no haɗamo yo weɓita wonki makko kin kaw halkoto. kadi islamu no jeeya e mabadeji mum haɗa e neɗɗo julɗo on weɓitanagol kala ka tawi so weɓitika ɗo o halka e fittanu makko ndum ma o halka e jawdi makko ndi. ma ɗum haɗay kadi neɗɗo julɗo on weɓitagol kala ka tawi o hoynete. pentinno kadi hara hoynoɓe mo ɓen hina julɓe kadi ko kuffar o yaha watta hoore makko e juuɗe heferaɓe tawa ɓen hoynaymo waɗa mo kala ko ɓe faala. subhanahu wa taala wi: wa anfiqu fi sabilillah, o wi nafke jawle monɗen fi laawol Allah ngol, wala tulqu bi aydikum ila taluka, wata on bugo juuɗe monɗen kala ka anduɗon halkare mon no e muɗum. on ɗon ko gayida molanaɗo ko tugalal molnangal, kala ka anduɗa si a jippiɗo lorra heɓete, lorra ka ɓandu ma lorra ka diina ma, Allah subhanahu wa taala wiyata ƴettu juuɗe ma ɗe bugoɗa e mum, manata naɓu hoore ma e on nokku ɗon. wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin, moƴƴine e kala golleji ɗi golloton ɗi golleɗi moƴƴa, sabu Allah subhanahu wa taala no yiɗi moƴƴinoɓe. nelal maki sallallahu alaihi wasallam hanana gonɗinɗo ka o yawo hoore makko o jasina wonki makko, manata naɓu hoore ma ka tawa kala ka tawɗa ko koyera wodanma. ko ɗum ɓe wi neɗɗo yo kala ka o yata ko yo peesundu yaadu makko ɗon e diina makko kan. si tawi si a yehi a waway jokkirde diina ma kan ton ka yaɗa to wano jokkirɗa ka diina ma kan ka wonɗa ɗo no, haray ɗum no newna yew ella ala. si a yehi si tawi a ɓeydoy to kam diina ɗum haray ko ɗon ɓuri moƴƴude yahugol mangol. kono si yehi kale ñande iwɗa ɗo tawi ko a ɗuytotoɗo ka diina ma, ɗuyto ka teddungal ma, ɗuyto kala ko joginoɗa, haray ɗon on karamo koɓɓen no haɗi ndun ɗo yaadu, haray ɓewi ɗum ɗon hino aña few neɗɗo yagol ndun ɗo yaadu. haray noon hande babiraɓe buy e halfinaɓe sukaɓe ɓen woɓe ala ndarude o immigration ɗo ko sukaɓe woni e yahude ko, sina wonde masi ɓe yehi ɓe ɓo yehi jawdi foppo ɗon tun hande basi sis sukan o yehi ma jiwan o yehi o waway addude ko ɓen wurde ñaama, haray ko ɗum ɗo tun ɓe woni ndarude, ɓe ala ndarude bangal e haqqille sukan ko honto yaroyta, est ce que haqqille makko ɗen bonoyta toon, o iwta teddingol ɓe mawɓe o acciga e sukaɓe ko acciga e miñiraɓe ko acciga e neniraɓe ko acciga, ka est ce que dina makko kam bonoyta, ɓe ala ndarde telen on bange ɗon, ko ɓe on ndarde tun ko o abdoye jawdi ɓen wurenen ko wallitora. ɓe yejjitima ɓe yejjinkini ko ɗuuɗi ko ɓeɗo sukaɓe heɓoyta tampereji ka ɓe woni yaade toon. ɗon ka ko woni e warde ɓe laawol e ko ɓe woni yolade e ko woɓɓe ɓe wona sokede kasoji hara wawata yaltude. wono woniri nduɗo yaadu kadi ɗum bonna e aqida sukaɓe buy ɗuɗnoɓe ɗo tawi no jogii aqida dinas selluka buy maɓɓe si yehi toon ɗum firto to ɗum few
ɓe heɓa ko bonnitoya ɗum tawa hannde kadi himmiraɓe sina gurnan aduna pet ma ɗum jiwɓe ɓe immoɗo yaha ɓe bonna teddungal maɓɓe few tawa hannde kadi ɓe humpaka e dewgal dagingal ɓe humpaka yani kala ko ɓe jokkuno ga kon ɓe humpaka ayi ɗeɗo leyɗe janane ayi jiwɓe fokkitunoɓe ga yahugol yaha e ka lawol mana jillodira e ndugu seeɓe yimɓe ɓe heɓina ɓe arɓe jooɗi e ɗen leyɗe yimɓe toro e kalefuruji ta ɓeɗo fof ko yaltuɓe ka mawɓe mum e ana fokkitunoɓe ɗaɓɓoygol nguure ara ha ɗon ɗum bonnira ɗum few ibadallah la budda min tadafuri juhud li muharabati alhijrati alghayri nadimiya o wi ko il faut wakkilareji ɗin wa iwra cende ɗen fof jogodire fi ɗuytugol nduɗo yaadu ndu tawta na e yaadu organisé ndu wona yawgol e hoore no ɗaɓɓirano li annaha tusizu an amni lbilad wa istiqrariha o wi sabu ɗum ɗo yerginayi hoolare leydi ndi e tabital leydi ndi kama annaha taqdi ala dini lshabab almuslim liannahu sayayisu fi mujtamain ibahiyin yadinu bigayri dinihi wa yahdau li taqalidihi haray kadi ɗum ɗo yaadu ndu bonnay kadi dina sagataɓɓen mana fewi sagataɓɓen ko fof ka jiwɓe ka worɓe sabuna neɗɗo ngo iway ka wurnoɗon hakkunde julɓe o yaha wuuro e hakkunde jama ɓe annduɗa fus ɓe harmina kamɓe ɓe harmina beere ɓe harmina ñamugol kose ɓe harmina zina ɓe harmina kala ko ari kamɓe no dagi ko ɗum wiyete ibahi o yaha kadi o jokkat tawiji mana namuji yimɓe ɓe annduɗa wona namuji ɗi o tawi ka leydi makko ɗin wa ida lam yatahallak bi akhlaqi aw yasmaha bi taqalidihi sawfa yu'arrid nafsahu lilmudayaqati aw tar so yehi ha o hewti toon kadi o wi o jokkata tradition ji ɓen toon ɗi o jokkata tawiji ɓen toon ɗi o jokkata juɓɓudi ɓen toon ɗi ka golle makko eno wurdirta e société on toon no o wi o wakkilaki ɗum bonna e mo dina makko ɗum e ɗum ɓe nanngaymo ɓe naada ka kaso ma ɗum ɓe ɓittinanamo ma ɗum ɓe artiramo ka o iwri ga wa ala awliyai umuri l aulad wal aba risqu lwaladi wa riayatuhu walmuhafadatu ala hayati haray no waɗɗi halfinaɓe sukaɓe ma mawɓe maɓɓe ɓen wallita golɓe no ɓe heɓira nguure maɓɓe fada hiɓe janngude ma hiɓe janngude mecce ɓe reena ɓe kadi ɓe nodda ɓe ɓe waajoɓe hannde ko ɓuri bonnude fayda relation ala hannde hakkunde sukaaɓe e baabiraaɓe yewtere ala sukaaɓe no faamini anndi ko baaɓe mum annda ɗum ko ɗayre baabiraaɓe kadi yii tum mawtinaare e suka on kañum kadi yo yawto yo waɗu ko faalaw ɗum kadi ko ɗuma wakkile waɗo relation hakkunde mawɓe e fayɓe mawɓe jaɓu heɗanaade mawɓe mana fayɓe fayɓen kadi yo jaɓu heɗanaade mawɓe muɗum ɓen ƴetta conseil ji maɓɓe ɗi ndaaren si ɗum ɗo sanse seeɗa wala yatrukuhu yuhajiru illa bada tahiyati l asbab wata neɗɗo accitu suka mum newnnamo yahugol mo anndi o timmina ko heɓolorte kon fi yaadu allati tumakkinuhu min al iqamati fi l gurbati bi amnin wa istiqrar ta accu ha suka ma o yahara o alano o yahara tawa o wono yeyi e hoore ɓotte e hoore hoolare e hoore deƴere qala llahu taala ya ayuha allazina amanu qu anfusakum wa aleykum naran wanno allah subahana taala o noddi gonɗiɓe ɓen o wi hey kono gonɗiɓe dande hoore mon danɗon kadi ɓengureji mon ɗi yiite kala ka annduɗa si ɓiɗɗo ma o yehiɗo no gasa ɗum ɗon mana dirtinaymo ɓuusamo ha o waɗa golleji ko naadoytamo yiite ko ya geru waajoɗamo rentinamo e ɗum ɗon jannamo hollamo wanno allah subahana taala o noddi gonɗinɓe ɓen wi hey kono gonɗinɓe dande hoore mon danɗon kadi ɓeydura mon de yiite mana geru ha haɓa wonkimaki ɓottinaaki e kala ko mettata allah wowtinaaki ko welata allah ko waɗi noon wonki yiɗa ɗum ɗo ko enforcetaki ko ɓuri mettude fiye waɗugol jihaadi fof waɗugol jihaadi ki wonki ka nder becce men wowtingolki ko allah subahana taala wela kon a tertingolki kala ko allah subahana taala añi kon ko ɗum ɗo ɓuri mettude fii ko ɗum waɗi si allah subahana taala fodi kala wawɗo wonki makko ki o wi on ɗon heɓo yehi aljanna fa amma man khafa maqama rabbi wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa tawi ko neɗɗo huluɗo daroyegol yeeso allah o haɗi wonki makko kin ko welataki ɓay ɗum ɗon no metta allah o wowtiniki ko welata allah ko haysi ɗum no mettaki oɗo ko aljanna woni tawerde makko haray ko ɗum si allah subahana taala addori wonkiji men wi ɓu anfusakum dande taw hoore mum summa ba'da zalika wa alikum danɗon ɓeygure mon nden homɗo ɓeygure ma ɓeygu ma ɓiɓɓe mum ɓen honno dandirtaɓe ko yeetagol ɓe ko nafataɓe kon rentinaɓeɓe ko lorataɓe kon
jannaɓe diina kan ma naɓaɓe ka diina kan jangete ton ko ɗum rentintaɓe na weedema a naada e imanagal e maɓɓe la ɗum ɗon koye Allah subahana taala kono anga waɗa e sababuji ɗin fof ha wa'a hakkunde ma ɓiɗɗo ma on si o yeddi Allah wawa hanno annabi nuhu wawno hakkunde mo ɓiɗɗo mum wonno haray na raɓɓinɗinaɗa annabi nuhu wanno so ɓiɗɗo makko yeddi Allah hari kanko mo waɗi sababuji ɗin fof an kadi wakkilo waɗa sababuji ɗin fof hakkunde ma e ɓeygu ma kadi yo non yo ƴaw hara wa'ay no wawno noon hakkunde annabi nuhu ma annabi luto e ɓeyguli makko ɗi ɓeyguli maɓɓe ɗi ɓe rewno reweteɗen fof fiyoɓe fewi kono ɓe Allah hoddira kono tawi kamɓe ɓe waɗi ko waɗɗiɓe kon an kadi a waɗay ɗum kono si a daraki darne ɗen haray ɓe heɓoya goonga e hoorema yawmal qiyama sabu ɓe yeetoy to Allah subahana taala wondema hollano ɓe fi diina a waajanokiɓe a yetanokiɓe a humpitanoɓe fi hakkude maɓɓe Allah subahanahu wa taala haray ko ɗum waɗi haray on sayi yultoygol mangol sabtey ɗum no Allah subahana taala wi dande hoore mon dando wonkiji mon ɗi yiite ganduɗa ko nge huɓɓitiroyte ko kaaƴe kañum ko yimɓe yeddunoɓe Allah ɓen jillidirte kaaƴe ko ɓen yiite nge huɓɓitirte haray ngeɗo yiite kadi no dari e hoore magge no ayni nge malaikaɓe dolnuɓe ñaaɗuɓe kala faalaɗo yaltude e magge kadi ko tappeteɗo mutta nder ton kadi ala yaltugol naudu billahi mina la yasuna allaha ma amarahum ɓeɗo malaikaɓe yeddata ko Allah yamiri ɓe kon wa yafaluna ma yumarun haray ɓe golla kala ko Allah subhanahu wa taala yamiri ɓe أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ارفع راية الإسلام اللهم احفظ شباب المسلمين اللهم احفظ شباب المسلمين اللهم ردهم إلى الإسلام ردا جميلا اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما لا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أصلح لنا أمورنا كلها لا إله إلا أنت اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم أصلح ولاة المسلمين اللهم أصلح ولاة المسلمين اللهم أصلح ولاة المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقهم بطانة صالحة تقودهم على الخير وتحثهم عليه برحمتك يا رب العالمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا والكسل كلا والبي والإبانتال